Assalamu alaikum, урматтуу биздин универсал каналыбыздын жалпы катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн 2019-жыл 12-декабрь таңкы саат 7:00. Биз бүгүн Ош шаарындагы Кашкар кыштак мал базарына келип, малдардын бааларын билип, YouTube'га сиздер үчүн чыгарып бермекчибиз. Андыктан сиз биздин универсал каналыбызды биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, видеонун астындагы подписаться кнопкасын бассаңыз, коңгуроочо чыгат, коңгуроочаны басып койсоңуз бизге кичине болсо да бизге салымыңызды кошкон болосуз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз менен болуңуздар. Бул букканы 95 миңге келди эле, бербей койдум деди. Салмагы 600 кг чыкты. 95 миңге бербей койгон экен. Букканы 90 миң сом деп атышат. Алармандар 80 миң сом берип атат. Бербейді 80 миңге. Өзінің басы 90 миң сом. Кунам бука екен, 3 жашар. Ак буканын басы 90 миң сом деп атат. Салмагы 499 кг чыкты. Бу кашка буканын баасы 60 миң сом деп атат. Эки буканы 90 миңден деп атат. 85 миң бериптир алармандар. 85 миңден бербей койдум дейт. 90 миңден болсо берем деп атат. Эки бука Алайдан келиптир. Бул бука алыныптыр 51,5 миң сомго. Азыр байлап кетти. Мына кетигандар, бул бука өткөндө Өзгөн базарында 365 кг чыккан эле. Бүгүн 358 кг түшүп калыптыр салмагы. Бүгүн 58 миң сомго сатылды. Өткөндө Красный Маяк базарынан алынган эле, бүгүн Кашкар кыштак базарына келиптир. Кызыл буканын баасы 70 миң сом деп атат. Түшүп дейт. Бул эки бука 65 миң сомдон деп атат. Экөөнү тең 65тен. Бул буканда 65 миң сомдон деп атат. Бука 56 миң сомго алыныптыр. 56 миң сомго азыр алыптыр. Бул буканы 65 миң сом деп атышат. Буканын баасы 110 миң сом, пародасы ангус. Бул буканын баасы 72 миң сомдон деп атат. Баасы 85 миң деп атат, азыр салмагын көрөбүз. 85 миң деп атат баасын. 5'e жетпейт. 477 kg. 477. 477. Kg çıktı, bağısı 85 ming dolar. Bu kanın bağısı 77 ming dolar. Tura salmağın görüyoruz. 422 kg çıktı. 422 kg. 95 ming dolar tura salmağın görüyoruz. 95 ming. Koyar özüyün. 500. 500 kilo. 500 kilo çıktı. Az verem aga. 500. Bul bukanı 60 ming dep atkan eken, salmağı 344 kilo çıktı. 60 ming som kam vardı otat bukanı.
Buqa 74,5 ming so'mga olingan ekan, 427 kilo chiqdi. 427 kilo chiqdi, 74,5. 25 ming deb atib turma, жүндү qo'chqordi. Hozir salmog'ini ko'ramiz. 25 ming deb atgan qo'chqorning salmog'ini ko'raylikchi. Qarab qo'y. Qo'yarchi. 97. Satır 97. 97 kilo chiqdi. Tart çözdü. 97 kilo chiqdi bu qo'chqor. Endi onisini ko'ramiz. Ya bunisi dala qancha? Basi 25 ming be. Bunun dala basi 25 ming ekan, kami bor ekan. Buyur. 98 kim? 97. 97 kim? Bu 97 kilo chiqdi. Ya bunun basi qancha? Bu dala 25 ming so'm ekan. Götürtürün. 98 yarım. 98 kim? Bu 98 kilo ekan qo'chqor. 300 çıkmaydı desen 300 çıkarttı. 60 mingga berib aytgan muqani salmog'i. 382. 382? Anca 382 değil. Qancha qancha? 97 mingga olib tur salmog'ini ko'ramiz. 97 mingga olingan muqani salmog'i. Putna teyip qo'y. Tamam, bir putna teyip qo'y. Caviş. Yantıra taraf atma. Dot. Çıktı koy örgüler. 97 mingga olingan muqa 580 kilo chiqdi. Qo'chqorning basi qancha oldi? Ha, 98 yaptı. Kolor bugün tolga 98 çıktı. kilosida 320 so'mdan bo'lgan ekan, 98 kilo chiqdi. Buqani 54 ming so'mga berib aytgan ekan, salmog'i 360 kilo chiqdi. Torpoqning bahasini 35 ming deb atadi. Torpoqning bahasini 38 ming kami var deb atadi. Bu torpoqni 43 ming deb atgan ekan, alarmanlar 37 ming so'mga olishdi bağılıb. Bu torpoqning bahası 45 ming so'm deb atadi. Kami var ekan. Bunun bahası 42 ming so'm deb atadi. Şul yerden ele alıptır sağır. 42 ming so'mga berem deydi. Bu buqani 50 ming so'm deb atadi. 2 yaşar buqa. 50 ming so'm kami var deydi. Bu buqa 50 ming 500 so'mga so'rab atışat alarmanlar. Oşağa dağı 2 ming qo'shsanglar beretelem deb atadi egasi. 50 ming 500 so'm berib atışat. Bahasını 55 ming so'm deb atıptır. Kami var ekan. Bol alarman bunu 47 ming so'mga algan elim. Üstüne gelse berem deb atadi. Bu buqaning bahası 57 ming deb atatken. Alarmanlar 50 mingga keliptir, ber deb berbey qo'ydim deydi. Bu buqani 80 ming deb atat ekan, alarmanlar 73 mingga so'raptir, berbey qo'ydim deydi. Bunun bahasini 55 ming deb atat. 50 mingga keldi deydi, berbey qo'yibdir. Bahası 70 ming deydi. 60 ming 500'ga berbey qo'ydim dedi. 60 ming so'm kami var deb atat. Torpoqning bahası 42 ming deb atatgan, kami var deydi. Kam aytib beretgan 42 mingdan. Uydun bahasini 50 ming deb atıptır. 4 tutuğan uy ekan. Torpoqning bahası 33 ming so'm deb atadi egasi. Torpoqning bahası 26 ming so'm erkek torpoq.
Берки торпоктун баасы 22 000 сом. Нарк чоңу 25 000 сом. 22 000 сом, 25 000 сом. Торпоктун баасы 25 000 сом, эркек торпок. Ала торпоктун баасы 17,5 000 сомго сатылыптыр. Нарк торпок 16 000 сомго сатылды дедиң, а? Беркisi kişilere hakem bu 16 000 сомго сатылыптыр.